bende koro nyaka gie sani jogo matindo kata rowere mapacho kendi osedonje tiyo kanyo kod yedhe mamero ji. Bende nonyiso buok mare kowacho kanyo eko yedhe mamero ji go yudore nyaka alwora mag sikunde kama nyithindo matindo kata jopuonjre bende pod ikgi ne piny nitiere. Kane oloso odiochieng' manyoro kinde nyasi nendo mar iftar ma bende nobag kanyo kod oganda mag din jo Salam, Muthoni oyango kanyo eko ni wechego eko mag kero nyithindo kata yienegi tiyo kanyo kod mamero ji en gino mok kare. Tafadhali imams wa Kirinyaga munisaidie mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya sigara zile sugu. Tafadhali tusaidiane. Hii msitu iko hapa, mimi ninajua iko na madhara mingi sana. Hii mambo yake watu wanaenda wanapandia vitu hapo ndani, alafu unakuta anakuja kuuzia watoto wetu. Saa yenye watoto wetu wanaenda shule wanauziwa tu vitu fani, na nitawaonyesha juu niko na moja. Tuongee na watu katika msikiti, tuwaongeleshe watoto wetu, tuongeleshe wale wanaenda shule, na pia wale wageni wanakuja tuwaangalie ni nini wanaletea watu wetu, ndio wasilete madhara ile kali ya bangi, sigara sugu, na pia ile pombe ya hapa kijijini. You don't live in isolation. Mnaishi na wale watu wengine huko nje, si ndio? Sasa hiyo mambo wanafanya itawapa pia mkiwa kama hatuko ama we are not very keen. Kinde no bende Mikae Muthoni ne ojiwo oganda jo Kenya mondo ne ni kinde duto gibeto bunge kachiel kod keto le mar olalo mantiere kuonde ma gidake mano endo mar konyo kanyo